Ebwirevyo mwancho muribeta sene kya Ndizi TV nechinga kichindengo kwaregana twe manyamangana magia senchira yo wenge nigo charagire Chinsa Isano nebere chabono baso litukone rya Jumatatu chitariki 13 umutinyo 10 umwaka wa 2023 lituko abakenya bagendete gosimeka emete asense to ya Kenya asumurai wense litukorera raire ose emorobiro bogosimeka emete nigo tokubwatana nere Joshua Auta uyu konyomanya senchera yimanyererio Nairobi gerinyanchama enekinga mario gine chibicha wikire asenchera irendonge enchendo ke Dorcas Kemuma. Tukoyara ni gomurai wense Dr. William Ruto araba Kenya ase ugochaka gwesimeka emete asensengi masikirana asense moya makindo county ya Makueni asebona aba omutangani go chakia murobero yo bogosimeka emete asomurobero yo achagitie abwatsa batekirenga yo konekinga ngosimeka emete chibilioni 15 gwikera umwaka wa 2032 nigo bono aboigo abwatiswa na waziri korwa Chinsa abaikira nasa chi county kwanekinga emete yongo simekwere asaba Kenya boigo babwatanamo elikonekinga ongosimeka bare emete ase chi county chaba mone chi sub county chinga ke chomo yego yo sense moya Makueni nigo murai wense Dr. William Ruto asentunda yende ayiranere nande asogwa kaisiko obotumeke wechi plastic asama sakarai abeteka wa kwaisiko asemiaka ya etre ya maiga na boigo asatebe nani go botumeke wechi plastic asense ya Kenya wagendrete koba omochando monene asebono arutrege kurubuna aba Kenya nigo baramagima barasabe igoroyo botumeki bwechi plastic asebona atebera nigo mochando yo oro soire nonyana samachi gosachi chindoche asikiringa abantu bagotumeka chi plastic nigo bago chibeka andonsi asichigo sombwa go chiroche nabono emenyamenyeta asichindoche nigo bono nara amagimabo are asa kongu nigo bona teruna nigara chikwane kinga ngobekare gosengo tinyare nseme yo bintu bitwetanine asokwane kinga ngo siriare chi plastic nanene ase gupunguza nonyane bali bakorosia chi plastic cho ase ensecho ya Kenya. Headquartered in the global south. Dealing with plastic pollution is central to making progress on climate change. Plastics could account for up to 19% of greenhouse gas emissions allowed under a 1.5 degrees centigrade by 2040. It is now time for investors, multinational corporations, and technology companies to shift strategic investment to reduce their plastic waste footprint. We call upon producers and innovators to rethink plastic products and packaging to reflect the principles of reuse, refill, repair, and repurpose for exploring alternative options such as non-plastic substitutes, alternative plastics, and plastic products that do not have negative environmental, health, and social impacts. I invite innovators to come and invest in Africa because the continent has natural resources that can be used for planet-friendly alternatives. This is an opportunity for African plastic alternative industries to become market leaders and drive economic growth and transformation on our continent, create jobs, create opportunities, unleash the huge potential that exists in our continent. Innovation has moved humanity forward for centuries, helping people overcome numerous threats and challenges. County ya Nyamira negati yechi county chiricha boigoche sokyo gwane kingaba chakire ogosimeka emete yabo asemambi yabono muwaziri wense moya social protection era Florence Ibere negeikara nase county yo ya Nyamira asene kingango simeka bare emete asense moya nyaisamanga kitutu masaba yo gotoka Nyamira county asebono babwatana no moraigwe county yo amos nyaribo na baigo amono garibwe county yo enoko na egokero
omuimeni Republic County Jerusha Momanyi na boigo omubunge bwensemo ya Kitutu Masaba oyuboino manyekene buna Cliff Gesairo asebona obane kinga bachakire bene ogosimeka emetese county ya Nyamira mu waziri ne Florence ni gateba buna abantu bonse ni obante kwesokya asobonge likwane kinga basimekire anene aseba bwana netego simeka emete eriye mikabiri amone gati emete yende ejo etari kunywa mache asobonge asate buna ogosimeka kwemete nigera chikokonya aba Kenya bange asechinga kichiremotwe constituency Mheshimiwa Clyde, Mama County Mheshimiwa Jerusha Momanyi, Governor hapa, asante sana kwa kukuja, viongozi wote ambao wako hapa na wananchi. Wacha niwashukuru kabisa kwa kukuja siku ya leo. Siku ya leo tarehe 13 mwezi wa Novemba imetengwa kama holiday ya kupanda mti, na serikali imetupatia nafasi huu tupande mti. Hatupandi tu miti kwa sababu ya serikali, hata kwa sababu yako kama mwananchi. Nimesikia gavana amesema vizuri kwamba ukikata mti mmoja unapanda 5, hata zaidi ya hiyo kama inawezekana. Miti itatuchunga. Tumetoka kwa wakati ambayo kulikuwa na kiangazi vile PS amesema, na hatutaki hiyo shida ikuje mara nyingine. Kwa hivyo serikali imesema kwamba tukue na target ya miti 15 billion kwa miaka kumbe ambayo inakuja. Na hii kazi tumeenda kila county. Itafika wakati ambayo tutashindana county kwa county, tuone county gani imepanda mingi. Kwa hivyo nataka kusema kwamba hapa Nyamira tuko na mvua, tuko na mchanga mzuri. Tafadhali tupande miti, na tukishapanda miti tusipande tu, tuchunge hizo miti. Panda, chunga, zimee. Na miti iko tofauti nyingi. Unaweza panda ile yenye Omuimeni Republic County Nyamira Jerusha Momanyi ni gagokire gitambukiro kia serikali uchake bene okugosimika kwemete aseboigo amwarigania mu waziri Florence Bore ase county yo ya Nyamira asebono atebabuna ni gaba Kenya babonete wesokia abukiranu na kwene kinga ngosimeka abale emete chinga kiecho ni gomo bunge bwensemo ya Kitutu Masaba Cliff Gesairo boigo babori abamenyibe bunge yaye kubwatira na amone serikali na na kinga inkosira bale emerobererie serikali ya chakire anene emerobererie rengete aba Kenya aseboigo abatebona tiga basimeke mete erie chikuba konya chinga kichire motwe na ndo tusabero mongino yo Florence yotira baachire no mo PS yoye tumusabera Amayia na ndo tomotevi next time akarago chagocha areta na ende gento kende kengao ketanetie mete ekiagera we need to grow more than to growing our trees. Nyasamo sisi nigakogenda ntoko matebia kwani abantu baitu Kenya. Kwa hivyo waziri, tunashukuru sana kwa kuweza kufika hapa. My governor is here. Asanteni sana kwa kuchagua kwamba Kitutu Masaba ndio eneo ambalo mtafanya hii launch ya hii miti leo. Tumeshukuru kwa hiyo heshima ambayo mmetupatia. Thank you governor, thank you CS. Na mmekaribishwa sana, na watu wangu tafadhali, let us support the government kwa hii mambo ya kupanda miti, kulinda mazingira yetu. Tafadhali tusimame na serikali kwa mambo kama hayo. Mimi nimesema kwa mambo ambayo ni yanasaidia mwananchi, yanalinda nchi yetu, hiyo tutasimama na serikali. Sio kila wakati ni siasa. Wakati wa siasa ukifika, mnajua pale nimesimama, CS mahali amesimama, lakini tuna taifa la kuweza kulinda wakati huu. Na hilo taifa hatuwezi linda tukiwa mirengo tofauti. This is a noble initiative. We really appreciate it. We support it.
Mugavana bwe county ya Nyamira Amos Nyariboni garutire gekuro gochasa abantu bonsi bari basimigete mete angene chindoche asa ananateba obosimiki bwe mete bwe chingamu angene chindoche nigewo emete yo ye chingamu ekonyunyunta amache na gukora korase chindoche nigobono abakulire bari bonsi basimigete mete yo ase bono abaganiri kwene kinganko bitora bare emete yo ase bari batachi kubwatia ogochiko kwa serikali bono eserikali era chikuba imokirie getambukiro yoko butora ayamete yo asebo igo ababolire chingaki bara chikubitere mete yo basimeke emete mengao erie etari konywa amache amange korwase chindoche kini abande bawosiereye mete mne emeringamu mwe gutu announce tunaitoa kwa mtoni kwa chemchemi ya maji kwa sababu vita ya siku zijazo ni ya maji. Mumenielewa? Ese yere motune ya maji. Mulika na maji au kauka mwaje kuboka saa 9 kuria maji. Otuta itira ni ya maji ase chindoje cheito. Naende njayo katoko ira ni ya maji ayo. Abana base kola chinchanga na njirichi asirete ko roche. Noko rusie meringamu roche. Na abaire notice. Mora agoya. Ochakiro mutienyo December. Gwanza tore. Kubutore mete roche. Igorio bwate mete. Mbuyana oye chweri mapema. Ekiagara kero togoja tuaitiri chiko. Lirago sibechera. Ostobutore mete toe shukuru. Igoto chieti asara. Igoto tu arama sikani mmoja wote abana na abagosera kabutere mete yaino lakini asoba kene mburina ndutaete chindoje chira nemna chiakabeire igwaseri tukoria rero tunapigia asante KTDA ilipatia miti 7,000 Lake Basin imetupea miti 10,000 iko huko sasa farmers vile iko mvua abamanyi b'ekinyoro keiranda nigo bono baikirana ase skuru y'oboroso yeiranda ase boigo babwatirana na serikali kone kingango cha kabare gosimeka emite yabo asiri tukoria rero bakorawa no mochibu bw'ekinyoro ekyo Richard Onyaoso nigo abamenya bo bono bagokera egetambukero ege serikali gochaka goseko babwatukira emite eriyo chaka gosimeka bene ase bono basimeka emite eribweyemo ase skuru eyo yeiranda nigo abamenya bo bagokeire egetambukiro gya serikali kyogo chaka kone kinga nkolinda barerire asense ya Kenya na inchi na bere no mogoko asogocha kugwatesia umugambi wito n'abantu baminto erinde soko simeke meteye na inchi muno muntu osomerete amagana obwagirigacha na akira iga mono erinde mbaworokereri ngaki bagwente kusimeke meteye na ngaki bagwente konyerenda ase igo se tukoria rero twagokire kiara tugendete kusimeke meteye muna bono ko baro kinalengete technology ngaki tugotumie meteye erinde emeteye na rieta asareke usina rieta agende chikoma oro okobata lisakareri keren ime obonyumboro ekere kwabatire kwamanya kulirusiga omotoba iga kwanyuira ase getukokeri kwalemire esababu neye omotoyo emerande gosoka kuruma igocha ko bari strained omoteto okina emerie bwatane lakini ekere kwarusiri sakareri emerie konyora ase gotara gochi sprouts gochi chinsemo ne chinsemo igo bono lisakareri to kulirusiororo tolitumie nabora atumie mara 3 mara 4 mara 5 erinde linya korenta na ende environment egendereka akia baminto na baliganiri na abatebiri gato simekemete ko ochirojerende mojo isimo ochiroje musimo gojaga se bitunu gorostorwe ekiara mama etemeringa mwetu asimeka mono roje nkorusu bwero to nyosimeka roje na ndojo rusu bo nyosimeka aria soje kokonya amatukali mambe
Tutigara senseme yo yego simeke metime ye county ya Kisii ni gaba manyi bensemo ya kebute bomirana ase skuru yo boroso ya kebute asebo igo baikirania ugosimeka kwemete asomogani omonene bweri tuke riare senseme yo ye kebute bono ababuri abemenye abo wesoke na kosimeka emete ya senchira erengikirano nabo igasobonge asokone kinga nkogendera bale ko sirarira senseto ya Kenya asekiringa ni gemete yo chiko bakonya ase amatuko alemotu ananase ansemo ya mache atebanigo emete yo chiko bakonya mono asikiri nigemete ekolenta embure yo yarenta mache egentke konya aba Kenya anene chinga kichumorakera nigobona emete chiko ene kinga morakera tuligocha ase ense to adjust and start planting trees that can conserve water. Water is the main thing. If we don't deal with this problem now, water is going to be a major security problem in this country and this region. Because as it becomes scarce, a lot of communities will converge over it. And if they don't agree about distribution, they will fight and hurt each other. This is what we are trying to avoid, and this is why we are here. Ladies and gentlemen, you cannot overemphasize the importance of trees in our lives. If you hear about the Sahara Desert, the Kalahari Desert in the southern part of Africa, many years ago, abatari goitania chimibere kurwa sense ya Uganda amona barayi kurwa sense yuanse moyo botari nigo litukorero boikirana asense ya Kenya asebo igo batara wika ase county ya Kwale asebagendeta ege ikaro kyabo asense moya Diani asebo no barachi kokwanira igoro yogosira obotari abatari abo nigo bono babwatirana goseba kubwatirana amo na waziri iyo botari asense to ya Kenya elikwana kinga ngosira bare obotari ase Chinsa Ibere unenchera ya moyo gotinya obwamato buya asense ya Kenya amonenseri ya Uganda nigobono basebire gosebarwa ogokura gocha asa abantu bonsi kwena kinga ngotara bare ase Chinsa Ibere elikwana kinga ngosira bare na gokinya obotari asense to ya Kenya abo waziri kura sense mo yobotari meyense to ya Kenya nigobaikirana ase ege ikare kyo kegendrete ase county ya Kwale. Like this one. Our beaches are pristine, they're white, they're beautiful. We have unique resorts, beautiful unique resorts. Fantastic excursions in this destination. And don't be worried about the ferry that you crossed yesterday. Very soon that will be obsolete. I see my friend Kisii from Mombasa looking at me strangely, but he does know that this time this year it will take you 30 minutes from the time you get off the Uganda Airlines flight to the point where you're checking into your resort in Diani. Mark my words. So your journey from Kampala to Entebbe, the 2-hour, 1-hour wait at the airport, the 1 hour, 15 minutes or 1 hour and a half flight to Mombasa, and a 30 to 45 minute drive to the resort, you're looking at sitting in one of the world's best beach destinations in less than 4 hours after leaving. Mwanchu murigere onoro mweri wa manganama ya asenchira yo wenge chikoraga Chinsa 10 no nyamanye wotino manyi wayo amananda mange asenchira yo wenge kenda kurireta sene Ndizi TV eri we manya mange naboko tubwatia witera senchira ye mitandao wa sensemo ya Facebook tunyabuna Ndizi TV News Digital nabo igwa sensemo ya YouTube tunyore buna Ndizi TV News asensemo yo mitandao monene manyekene mne website tunyore buna www.ndizitv.net Edonya lego sanga amo na intwere terane Dorcas Kemuma nigoto abata nere Joshua Auta oyo kunyamanya asenchera yebimanyerero nere biganya nchama na kinga Mario gene chibicha awikire asencherere engekerano twara oboligereri obuya imeya Ndizi TV nabo bwansu bwomo Gusii.